Ugašeni vulkan je onaj koji i dalje može da eruptira, samo nije bio aktivan neko duže vreme. Koliko je to duže vreme? To je pitanje bez preciznog odgovora, sa obzirom da nije moguće znati sa potpunom sigurnošću kada će svaki vulkan izbiti. Najbliže što su naučnici došli do zvaničnog odgovora je: ugašeni vulkan je onaj koji nije izbio u posljednjih 10.000 godina. Uprkos tome, u skorije vreme je bilo dosta erupcija takozvanih ugašenih vulkana. Na 5. mestu, planina Kilimandžaro. Sa svojih 5895 metara mnogi ga smatraju planinom, ali je on u stvari ugašeni vulkan. Predstavlja najviši vrh u Africi i jedan je od najvećih vulkana na svetu. Kilimandžaro je deo lanaca od 20 vulkana u onome što je danas poznato kao velikoistočno-afrički rov. Sam Kilimandžaro ima 3 odvojene kupe: Kibo, Šira i Mavenzi. Poslednja velika erupcija na Kilimandžaru se dogodila pre 360.000 godina. Na 4. mestu, planina Ararat. Nalazi se na severoistoku Turske u neposrednoj blizini iranske i jermanske granice. Poznata je po tome da je to biblijsko mesto gde se Noeva barka nasukala posle potopa, ali to je takođe veliki vulkan. Sa svojom visinom od 5137 metara najviši je vrh u Turskoj. Ararat u proseku eruptira svakih 10.000 godina, a poslednji put je eruptirao pre 1840 godina. Na 3. mestu, planina Fuji. Izdiže se gotovo 4000 metara iznad zemlje. To je jedan od najpoznatijih vulkana na svetu, zajedno sa nekoliko drugih, kao što je Vezuv u Italiji. Fuji, međutim, nije imao neke erupcije koje se mogu porediti sa Vezuvom u 79. godini nove ere, koji je sahranio obližnje gradove Pompeju i Herakulanu i usmrtio oko 16.000 ljudi. Srećom, u poslednjoj erupciji Fujija, koja se dogodila 1707. godine, nije bilo ni jedne žrtve. Na 2. mestu, Mont Pelé, vulkan koji se nalazi na francuskom ostrvu Martinique između Karipskog mora i Atlantskog okeana. Visok je svega oko 1350 metara. Ovaj vulkan je imao jednu katastrofalnu erupciju 8. maja 1902. godine. Njegova eksplozija bila je iznenadna i jaka i tom prilikom izbačen je veliki oblak užarenih gasova i pare sa vulkanskim pepelom. Grad Saint-Pierre, koji se nalazio oko 10 km od vulkana, potpuno je uništen i u njemu je poginulo svih 30.000 stanovnika. Ovaj vulkan spada u jedne od najsmrtonosnijih vulkana na zemlji. I na 1. mestu, Mauna Kea, najveći od svih 5 vulkana na Havajima, sa svojih 4207 metara, viši je od susednog vulkana Mauna Loa za samo 35 metara. Iako je Mauna Kea imao erupciju proteklih 10.000 godina, najnovija se desila pre 3.500 godina i od tada se smatra ugašenim. Međutim, susedni vulkan Mauna Kilauea sa svojih 1200 metara je veoma aktivan vulkan. Njegova erupcija počela je 1983. godine i nastavlja se do dana današnjeg. Naučnici smatraju da kada bi Mauna Kea eruptirala, to bi bila jedna od najvećih katastrofa u modernom dobu. Od sada svake subote top 5 klipovi vezani za aktualne dešavanje u svetu. Podržite nas, lajkujte ovaj video i ne zaboravite subscribe.